Kabula hian Khatla branch ke GP leader pu Joseph Lunun moya pujo adinga he group Intihsiak voice ngana Golden Jubilee kan lomna tura hian organizing committee in din ning kan ngausia a entinye main laka in bot saidan te min shil them in buat sai nai chi sang in akala ama sabera chuan in organizing committee hedin ania ta chuan in mi som kan oma chuan chu ta chuan a program rel kha awm boka a program rel chung hianin group tin leader te kha anron tel theu bok a ti chuan in a organizing khan kami program kan siam zon hu khan organizing big khan in asan pa khan in program tour kha aduang le a ti chuan in hemi kai buat sai na tur sang enge ni a program te chuan hemi stage banner siam te khatiang sang kha aduang le a ti chuan chuta chuan in group tin atang hianin branch committee io te kha pani theu kha tel tur khan in ala bokani ani le group Intihsiak hi ivo ingzai tel nange voice som pasarina ani vetani hi atom na tu ani le itel to changin group Intihsiak I mu dan hi min shil them a lok thak katia ke ma shim hianin hei member te kain som tak hi chu tiangai chuan member ron tel tum mi lo te point tel phain ka ria tin chauka ron tlang nel thar te po hi akum tin hian kan nei hian kan that nem pha sing ka ria mun chatak min pe ka wain kan lo me ke po ka lo me ole ama sign in hing le in group min shil them kimi kanya kay Biangwi pubuang group pubuang group ve ten nia member in chanem them o rinain kan zia kan chanem ani le group Intihsiak hi ivo ingza tel nange chung kum hi voi lina kay voi ni na no amin tiem o nuam khop mei nuam to kan lo me ole kabula hian pubuang group secretary adinga aming min han shil masa se o kaming chu lal hun lu ani e o hey group Intihsiak na tan hian imbot se na te chaim o tha ni mai a thei top chang ka kal pui ve sel chu ni member engza ding ye zir tlang poison tin hi som nga tanga som rukin ka hi chu kan ni tlang pui ani le member zinga hianin a har safal de tiang te khan omem om lo ve hei anuam khop mai thu anoi boka ti tura kan ti te min ti sanga zung zela nuam khop mai ani le thil pakhat kan zot tel le sham che anga I zaipol Intihsiak kumtin kan ne chin hian ko shan zaipol a hian masona ani ringem ka sha thiam chi lo mi mala hi nen tin nge ma se ke ma chuan ma chu ka son pui khop mai a ke ma ngan lo om ve tro ni chuan sol phala ma po ma ka son khop mai an son ve po ka be se ya ama ro chu kai mi kai Intihsiak ka wang shim a hla pui thiam nem shim poi kan tam khop mai ole ilun nu tak min pe ka vain kan lo me kan lo me ke po ole tunai han so kalama no che tu te kan han be lok anga I ama sai ni ming le I group ming min shil them kaming chu ming te ani me ya chuan zo sap thar group kani o ani le choka hian eng berangi lo ti le ei group tin ayo in thing pui kan lum ani ber hi ani le group Intihsiak voice nga na lo tur hi ingak lelem te reng me hei zantin chu kan kal ve zia chu nia itel to na zong songa lok thak in isha em hanai to wang la lok thak te reng me thian thar te kan chara group rang kan noma thian te kan chara a lok thak khop me le kan lo me ole kabula hian group tin refreshment boy pui tu te an oma ani ho hi klem zong han zot be ila o urem lokaro lama han o kan han zot lok che refreshment lama han har san tin to kem sum din hun te to love kan van ne pathian zara group tin te kan in pe a tihanin thingpui hi zantin kan luma hei hi abol lo zong hi group tinin kan in tho chom matikhanin tho ho na chadak noya thingpui hi kan lum chin ani le eng group ngai ni eng ni nang i chel mek tu nai han tu da han sapu pa group ko ma treasure kan mek lo me tu na hian naklang alo ni me ka uswai hi kan han zo danga uswai inglai ging khoi mek tu na hian tuna hian banner
tur vel kan voi pui me kan ni zaning zan nge in hatlan to izan kar khat vel chu kan hatlang to nga ani le eng group nge ni milo shil ve shim shim ke hi sa upa chuan helai mi Joseph Lia. chaya Joseph Thara. anu am don in sha em eng group te chu Hei nuam don khop mai kumin chu avai som ngai la te ni boka. I voi engza tel na tur nge ni milo shil them Voi som vel niang. ang shwai ngoro ke hi voi chari vel ne nga anin phalo chi voi ruk vel ne sang nang So pariat. ale kan lo me ole kabula hian zo sa pluya group conductor zaipol conductor tur adinga ama se na ming min han shil se kaming chu lalun hima ania ani kan han zon ha mo menga group Intihsiak tan bi khiarin member te hi uncle cha em karma sa bera kha chuanin kan kal cheang renga somni bol vel kha kan langa chuanin kan beidong chho he riawa chuan group abikin committee member group anga khanin trante ka han la chawa lazir don ma anga te khan kan som chuak le sham shama zan thum vel chu chuan khata tang kha chuan kan pun bela khata tang khan somli bol vel I kan kal zantin kalang vel kan ni to zaipol la hi voi engza nge jir tong kan sia the chin a chuan august ni khata tang khan kan zir tana chuan monday zan atang khan chuan in voi khat chia kan la chola chu ti lawa chuan chan khat sunday zan tun sunday kha kan chol ania chu zong chu ni me ani le inim bot se na konga hian har sana tein tokem boina tein tokem member te a po har sat na em hi chu kan la tok lem lawa pathian zara kan ti theang tok hi chu he kan ti ve zel ne ani le pakhan na ni te hi kan hai to em he kan in ring em kain pakhat ne chu Intihsiak na niangin kanin be sei veka amaro choi chu pathian thu thu ania aro puina kan puan chwa thei kha chuan kan du to ka tin member kan soi tel du pakhat chu kan group hi avoi khatna tana KGP Intihsiak ron tel hi kan tam em ma chu kan lom na pakhat ania kan gol pakhat chu kan ti lo tlingin kan in sha ani le pakhat cha best conductor de hi kan ni thei donin sham ka shela ole kha chu pathian thu thu ni se kan thei top chu kan chwa ve kha chu pathian thu thu kuta le just te kuta ain ha te le chataka ini bot sa thinan du sakna sam ber kan hlana cheu kan lo me ole tuna hian Joseph Hlue group assistant leader kimtea kabula hian a chu a zona claim te kan han zot venga kimte member te uncle chanhem chinem ô thằng em về truyền thống thì làm mà hết chuan cần tấm lâu ang renga amaro chu an ti be wa kan som nga hi chu kan ding ve le me zel ani le member te hi an phurklang ini sha em tun chum ô kan tun tu mi kan group pi katle mi kan no pang deuh laka amaro chu member te an phur tlang a anom thin ko mai group la zir po le kan no me ole tuna hian in break an nei me ka a theyang ang member te kan hang kom kwal don ni mà hang cùng cần cốm lắm nghe hầu thế hết ta ôi anh xem mình mình chưa thấy cái mình chú ở bên này mà người nhà tê tê thì mình cầu chuyện với anh zat ít lần nghe có với khát na anh đi lấy anh part nghe sắp con trai to anh nói với tiệm nói til tục tôi nói mình đang cần hàng zot quan liền à hết mà hàng cần hàng cái lang à hết mình cần hàng zot anh group Intihsiak hi với anh zat tel nghe voi thum na anh nói với tiệm nuam tu ka part nghe sắp abes bây giờ cho nên ni lệ số phải là mà thế lộc pin này ném ni ve ni mai anh cái qua dễ lắm à hết ta papu ya lo chua kan han kom lo kang papu hết làm hay lo hoi la tun Intihsiak ka hianin enge engangi tel don drama de special items izir zia em zantin Bởi anh ra ni inzir to isha em la zan ni on to an zero ba so
Ada winti do ne o. Ala ma han kan han kom kwal le nga. Na han. O zwali lelen ni tu ha ani a. O. Group Intihsiak hi iboing zatel nang em lo shel them. I azat ya tu ko soi thelo ma sak tel ven wal to Ani le eng part ngi sak. control to Control to hi nangman I izir dir do mi. ka ui na zir tir ma zok Ani le sol fala ma hianin in lok pm he group Intihsiak hi. o lok pui so falama chuanin he I athu grei tur ang ti te chuan athu grei lo tur ti ang te po ka he ka shat bel pha Lo me o. Ole tu na hian hun sang le uzo te ka bula hian ding me ka klem zong kan han zot ve nga group Intihsiak hi I voing zatel na tur nge. Voi ni Chuan eng part ni sak. soprano. Sa uzo te kan zot ve le nga eng part ni sak uzo te. Control to. Control to hian azirtir tu ini ka ring de ole ka har sane tin to ke mi zirtir na kunga te. Tu trum kan la chu har lem lo wa azir tir to po ka trang lo wa thiam dang an tam mo sol pathiam kan group hi kan van ne ya. I mani to ka sol fa ti the deu khan om deu tru me so van har san kan tok lem lo ka ol khop mai. Kan lo be. Ole tu na hian zo sa ploya group leader kang bal jon ka bula hian adinga ani po hi zo na klem te han zo dila kan zo de tang che zai pola hian eng part ngi sak. Zai pola yan base part ka sa. Ani le zo sa ploya group te hi ini bo se na konga te enge har sane tin to kem. Har sana chu kan tok lawa. Mase duai yan te mi ngan lein kal chok do. Mase ka le la mai chuan ka zia chho tu la chu ka nga ya. Yang ran chu akal hi chu kan che thran lo. Member te tu anoyem. Member te hi tu anoyem. Tu oi khop ma ya. Nang chu ta chon tel lo an tia ani dei soi boy lo hian ole hian ti thei hal vek zel ma lo mong khop mai ko mi kan group chu kan ri luai lo na tu anoi tlang viau na re. Ani le vo anxiety tel nang e tun he group Intihsiak hi. Group Intihsiak hi voi som le pa hi ka tel na vel ni ga re. Ale kan lo me.